Prvoga dana blagdana beskvasnog hljeba dođu učenici i upitaju Isusa: Gdje želiš da ti spremimo pashu? On reče: Idite u grad tom i tom čovjeku pa mu recite: naš učitelj poručuje, moje se vrijeme bliži, kod tebe ću blagovati pashu sa svojim učenicima. Učenici postupe kako ih je Isus uputio, te pripreme pashalno jelo. Uvečer je Isus bio za stolom s 12-tericom. Ustane s večere, skine gornju odjeću, opaše se ručnikom, nalije vode te počne učenicima prati noge i brisati ih ručnikom kojim se opasao. Kad je došao do Simona Kefe, on mu reče: Učitelju, zar ćeš ti i meni prati noge? Isus mu odgovori: Sada još ne razumiješ ovo što radim, ali poslije svega ćeš shvatiti. A Kefa dodade: Nikad ti nećeš meni prati noge. Isus odgovori: Ali ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Simon Kefa na to kaže: Gospode, operi mi onda i ruke i glavu, a ne samo noge. Isus odgovori: Ko je sav okupan, ne treba mu prati drugo osim nogu da bude posve čist. Sada ste čisti, ali ipak ne svi. Isus je naime znao ko će ga izdati. Zato je i rekao: Niste svi čisti. Kad im opere noge, ponovo se obuče, sjedne i upita: Razumijete li šta sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodom. Dobro kažete, to i jesam. I zato ako sam ja, Gospod i učitelj, vama oprao noge, trebate i vi prati noge jedni drugima. Dao sam vam primjer. Činite kao što sam i ja vama učinio.